Nyuma ya MCA 59 bambunge ya kaunti ya MERU kuingata gavana Kawira. Nende urawari gavana wa kaunti ya MERU Kiraitu murungi na chumrete na kuwa gavana Kawira ate kuengono ntuni mwekuru inene karemini utungatira kaunti ya MERU na apatete keire kuona ibindi biranga gavana wetana bere kuona ndene kaunti ya MERU na ate kurutira ameru ngwe na urawari waziri Kaimenyi nedrite akimeneria gavana Kawira akiwa kaiteneka piramere ukwenda ni utongere buboya na Kawira ate kuengono ntuni mwekuru ni karemini utungatira kaunti ya MERU. Boniface Mongera aina ribotie. Ni omigambo mukaririgite wakanje magavana WAIGURU, gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kika, Millicent Omanga na bange barabitu mutetera gavana Kaira Mwangaza ninyakwa bakezo berungama nawe nimekwedro akirutu antukwegoro ni msizi babunge kaunti ya MERU na dente toeje etidiritu kijukiro na madhe kana nyaororo ni amiru barabaingie Bakeria kanyene kabaro bakudombyo togero gavana Kaira Mwangaza batongere tu mukarigiti obudi no kubona Kiraitu murungi na Professor Jacob Kaimenyi iberite atongere baba bedro bamenyashiao na balekale na MERU yenerereo ndene MERU tuntu wa mwekuru tutethena na sisi rumbalire urole gavana wa Embu kana Susan Kika gavana na EKURU. The fact that the mwekuru tekuga no mankazi we muntu mwega EKURU bali kwinyamba bali kamiti eyitarire na watero bali tonchera no ntune EKURU Kawira gakuthura ntu mwekuru teguteka ibike tumi no ntu kwinde kwi counting akabathuri mono na ituonete kwancho gatega kindene index ya tegairwa county ile china mandiro mono EKURU muta ibembere mono nkuwa kuga ko kira tuburi kuga ni ate tuburi chiuria maendeleo yetu ya MERU yaletite ata nekia tomi oka tukagarurira muthiero koraire sombieti barenderia bakonywe gavana Kaira Mwangaza kwithirwa akirenchwa ethirwa ikiririe na gwitira mirongo ngim no mirie kiongo nenyete na mukekerie na ndikira ikiri kwithirwa kumenyekane bobwega kunekro babungende ne kaunti ya MERU baradi babega wewenka no remingo game bitumite WAIGURU aethwa cha wa County of Governors ukaja kwithora arume ndene Kenya batishima EKURU atingi kwithora mtu kwena rwa kwenda kuga ugeta ndene unda yongwa no chairman ya unda ndene Kenya ise mbarire na sasa mbarire mbakuja gutwira atu tina heshima EKURU utengetu akiu ankwero undi akana mission omyake mingi manto yatyo kila kine tomi teo do mwekuru kana mukuru terinda nene tomi na techiwa nene tomi apa uga ani WAIGURU ni gavana Kirinyaga gavana azibonde barume na EKURU utirimana bamuthuria tweka chairman wa Council of Governors kuria bakalitenze no ari munene wa bondi na ndithine rikuthuma kutha twina mwekuru kethera gavana azibonde ba Kenya barathi mwekuru Kenge atongere baba barwa kumanira bathito bategerete nteto na kabiro kao ibamenyete nteto cha Mwangaza kagitene kakishigite mundu na kira kimwe kitegitene ebimya biere so Kawira karari murigo kira nto wa MERU etuku chokeria MCA nkalo utonokia murigo yu itukugania gitarire Senate ete muchokia MERU kaire no ntunguye Senate no ndari senator article 93 ya constitution yugangwire ne Senate ne komenyera interest ya county to make sure county in a good governance kona rito kudogania igitarire Senate baina kanya gaututetheria MERU kugena mbeta governance nkuwa za kwenda kuga nteto impeachment especially kile bunge Senate it's more of political and not mantoja sheria kana watho uni ndali gambene ndio wagambagira ngabano kiricho ndi vice chairman wa committee yu kame Senate trailer manto sheria yake ni raidhanya manto ya siasa eyitarire the political environment ireriku ire gambara ya Kawira rekagambwa is different kirere gita egitare arengi ajokirwe ko unte kuona ina mbati kinya kiri Senate kichongo kiuga once beaten twice shy ka MCAs bagaba bategerete bachunku bubwega ma bakisha charges ira chieta kana manto ya baditangirite Kawira chieta Senate gitariri bafauru na jabo na votengani bakendera kudhumbira kadhali and Moses kuri na kuma MERU
gatu minister ula tuenwe Meru ni mithikari nturi no wikutho akeragia mantu ya yora ukarinja Moses kuli na tuere mantu ya Kiambu ati wikuma Kiambu turetera thina cia we Meru kou akitho baina no baina kawira imantu ya we nayo indiru cia we nacio tafadhali kiatumba kulia Moses kulia natigana natwi untu kwerojo ntomwa kana baroga ne batere kwethire kirekero no business speaker bunge senate ikioni ne kwethire kiamukira matakari James babunge county Meru alafu kimeke twitete nchongo ithire kwa kire bunge senate ya kuchongiria gavana Kaira Mwangaza ere kethire jire ne mothia kumakire koti na MCs babunge county Meru ntukwegora mukinyirite breaks gavana Kaira Mwangaza na kwethira be mwerekithiria naja Nairobi na spindi ere we magana janana na ndiki ni kiari kire bunge senate baba ingi nabo beterete konethira kethiro shoka gavana county Meru kana kakananite nkiripotera Ntosharu TV kumaje karone bya bunge kingi na ngine na kineke mpusho Nairobi mbita Boniface Mungera.